Tini Fashalo Gulagati Block Committee Burimo Takajaka Tiframotni Adorori Luajimbai Shalbrumno Bubagrani Imangno Muktang Sharam Nebagi Juda Juda Amsio Shikla Mota Buribuma Bodol Juda Juda Mota Kazagaitongo Omohakino Tini Pekwajola Community Hall Nogo Block Committee Buribuma Bodol Kazaka Ara Faimanjaka MDC Umashankar Deborma Observer Budoloxmi Deborma Ulpi Debor Manokari Kubuni Tibramotani Adonro Pandama Buribuma Bodoli Adong Zuro Bubagrani Imangno Muktang Sharam Nebagi Maitang tei Fainai Salo Juda Juda Jobak ni Bising tei Bubagrani Imangno Muktang Sharamnai Hini Saka जों जतरो सिउ सारा त्रिपुरा गनांगै आबो त्रिपुरा मथानि अर्गानाइजेशन जे मथा जे डिविजन ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट खाजागै दङ आबो बुरिरगनि जरारगनि ते युथ रगनि अबा हायकेनो जों दिनै गलागाटी ब्लॉक कमिटिनि जे TWF नि कमिटी ब्लॉक कमिटी जों दिनै अर खाका जों दिनै अर सिनि 17 गलागाटी केन्द्रनि जतता विलेज कमिटी दंमोनि 15टा अब विलेज 15टा विलेज कमिटीनि बरकनो नाहारिनाय थुमुनाय सर्वसम्मति क्रमे একটা শক্তিশালী বরিরগনি কাইসা মঠা তিনি 17 গোলাগাতি ব্লক কমিটি খাজাক্কা তেই বসকাঙ্গ সামুং খালাজানি বাগै समायताङै बरक जतनो पालके बुबाग्रानि इमांनो मुक्तां खालाजानि बागै जतनो समायतांलाय याक बा याक रुमै सामुं खालाजानि बागै समायताङै तिनि नखका शक्तिशाली काइसा गठन खालाजाका ओ कमिटिनि प्रेसिडेन्ट नंखा मोजांति पापिया देबरमा तै भाइस प्रेसिडेन्ट खरक बुरि दङ सेक्रेटारि खरक दक दङ तै ट्रेजारार खरकसा दङ अमाके शक्तिशाली बिना माने ताम होनानै कोनो वालाय सुगलाङियावो सर्वसम्मति क्रमे शक्तिशाली काइसा कमिटि गठन खालाजाका दङ ini komiti wo je pro busukti komiti khajaka 43 जना नि काइसा शक्तिशाली कमिटि खालाजाका जेखुनु सुंगना खरकसापनो रिप्रेजेन्टेटिभ गरै आबाहाले गरै ini je komiti khajanai rong no beskangi samu kangkino ta message rna लुकुरंनो मेसेज अमन न मुतंग तनि बोरै चिराय बरा हन्या जत नखर फेबेके ताबुक पर्यन्त जारा सिनि मथानो सिन बुबाग्रानि इमांनो बुचिमे को साइमे फादि जों जतन मा सालायनाय नरंनो कजावो ओ मीडिया रंनि बिसिंत कजावो सारा त्रिपुरान जत त्रिपुरा सानो कजावो ताबुक फानो जरा बुचिया ख खाय माने ताम फनानि आसुगु तंनाय नगो बुबाग्रानो लगिरिया हनि तंनाय नरंनो आं कजावो याक जुर खलाय फाइबे दिन रंग जतनो फादि जों मुबाग्रानि इमांनो मुक्तां सामलाय खालायलेनो मुबाग्रानि इमां मुक्तां खामानेनो त्रिपुरा सारंनि इमां मुक्तांका हानि बागै आइनाक जुर खलाय अरन थेगा जारा ताबुक बतंनाय पार्टी खालाय मानो धर्म खालाय मानो आबो नाथिं बाट जों थानसा नि लामो एखे फाइनानि जरा अंका अ जरा तंसनि जों जदि थानसा अंगि नारगमा एखे सिनि थिनांगो तेबो सिताराय फेर मानो हानि बागै जतननो कयहर जावो फाइबेनानि बागै no sini media rong belekan hambai marwo tamni himalaya sangtini wo sang tripura mothani angai sini bori bodol sang khanani bagai oro golagati assembly constitution sang phailaika kaisa block committee tai sang district committee khanani bagai sang block committee khalaika o golagati block committee 17 assembly constitution singoro block committee president te vice president khorok buri te secretary 6 jon oba haike sing prai 50 jon oba haike sini kaisa block committee buri rokni Tripura women federation committee sing khlailekha tamni himalaya sini maharajani sini bubagrani je bini imang singobono जों मुक्तां खालायनो नांनाय जों बोरै बदलक अबाहाय जरावो सिनि ग्रेटर ट्रिपलेनि बागै जों सांगरि खावै जों अंखना नांनाय आबोनि बागै नां जतनो सिनि त्रिपुरा हास्तिनि जत बुखुक समनो बोरै बदलंनो बुमा समनो आं कबगो खाबाय खुबाय जों ताय अबाहायके सिनि दफारक जों बोसोक ताय बयबाय जों थंजागै कासिरबजागै जों तंसिनाय sini tabuk sini maharaja Pradut Kishore Manikoni bisingtei bo je obahake bo sakthari sini bini dofano mothangna bagai bo nije ongkhori phaikya abon bagi bini logiwo जों tong thai nango bono जों support khanya nango
जों सला बोरै abon bagani kaisa ang sana mo sungo kaisa tok bir khangke bo bekrang peheli ma biro o tok bekrang ke जों sala tai borai oba haga जों baksa khlai जों yapri baksa ke जों sini bubagra bini uklogo जों bono support khanya nangnai sini greater tripalen जों dakti manani bagai जों khabai khubai जों bini imangno जों mukthang khanya bagai जों saitok lainai bloko oro 15ta bisi tongo ke जोंनो जों observer committee जों 3 number observer committee Tripura Women Federation ni जोंनो दायित्व बा रजाखा 60ta विधान सभा constitution Takarjola Golagati Bakma Kakrabon जों Bakma Kakrabon already जों block committee जों songi pekha tini okhe oro Golagati block committee जों songle pele khetabo ओमफ्राय ताई सेनि ताकारजला ब्लक कमिटि जों खानाओ जों संलायनाय दिनै त्रिपुरा वुमेन फेडारेशन कमिटि जों ब्लक कमिटि प्राय 50 जन फान जों खालायमानो तामखाय जों प्रेसिडेंट सेक्रेटारि के 6 जन आरो वाइस प्रेसिडेंट 7 जन आरो अबा हेके सेनि कमिटि जों खालाय दं अबा हेके सारा त्रिपुराओ अमा हेके जों 11टा टीम खालायै ऑब्जर्वर कमिटि बरि रकनि ताई Solarok General omaheke जों songlai tonglai tabuk sini Maharaja Project Kishore bini netrite जों obaheke pinsin beskang bisheske sin beskang 2023 sini assembly election tongo afro जों success khlai nangnai bini imangno जों mukthang khlai nangnai aboni bagai ang joto Tripura hastini sini takukte bukuksanang kobogo जों phaidi sini nang sogui tongo sini greater Tripalian जों haya kesini dofa जों salsa komuri thangnani bakak tong tongo ojarawo chini Maharaja Project Kishore Manika se noma heke bo mutai heke basai phekya जों bono support khanya nangnai ani mung khaito ani Budolakshmi Deborma ang emnega sakri dite arangkha agi PWD o kacha OS sung ang sakri dite ar khaikya ang waisabana rajniti rok ongkhoyaka obono puila observer ni songi rejak mani bisingti khe ang tini phai sokaikha oro haike observer team leader hisabe ang samung tangima tongkha mane khalai tong ma khlaikha haita